वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः। सुप्रभातम्। मानव सामाजिक प्राणी इति कारणात् स्वीय जीवन यापनाय तथा च समाजने सह सुदृढ़ संबंध स्थापनाय शिक्षायाः आवश्यकता अत्यंत वर्तते। अतएव सा शिक्षा तु विद्यालय, कलाशाला, विश्वविद्यालय माध्यमेन दीयते। साम्प्रतिक प्राचीन अर्वाचीनयोः सम्बन्धत्वेन तथा संस्कृत भाषाया प्रचार प्रसाराय च दक्षिण भारते आंध्र प्रदेशे तिरुपति नगरे संस्कृत विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 33 इत्यस्य क्रमान्वयेन राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठं भारतवर्ष सर्वकारेण 1961 तमे वर्षे स्थापितः। अस्य प्रारब्ध तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन महोदयेन कृतवन्तः, परन्तु अस्य औपचारिक रूपेण उद्घाटनं 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे तात्कालिक राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण महोदयेन कृतवन्तः। एवं च विद्यापीठेन शास्त्री, प्राक्शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि इत्यादयो पारंपरिक शिक्षाशास्त्राणां पठन पाठनं परिचाल्यते तथा विज्ञानं, गणित, कंप्यूटर इत्यादि विषयाणाम् अपि अनूयो पारंपरिक सांप्रतिक पद्धतयोः अनुसरण माध्यमेन पाठः सम्पाद्यते। तथा विद्यापीठेन मूलतः शिक्षाशास्त्री पुनः आशिक्षा आचार्य 1983 वर्षात् प्रारब्धः कृतः अस्ति। एवं च विद्यापीठे सर्वप्रकारक सौविध्यानि उपलभ्यन्ते इत्यतः देशस्य सर्वप्रान्तेषु विदेशात् अपि छात्राः पठनार्थम् आगच्छन्ति। अत्र अत्युत्तमा प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ा वर्तते। सर्वेषां कृते धन्यवादः।